tinaom sopi ulanaw tuni hichi Bible study anangay hozaw sinabon savin Christ Center Family Bible study akonin kahinlim chikit wenhim tuni hi Genesis bung somli leli sung kon kimansa ti toping mangsa hi Bible study le Bible quiz ananay kom kitdiw ahin him mas apinin isay ngay bangwin ipo ngay zing bangwin sa ti hola pen hilola mino mipa ng lekizin ta namang puma bung som lila lisong iber kat be na simkom masat te divin pakaimin ikitim ben him hiti bung som lila lisong verse of the day sang tabi chu ahile Genesis bung som lila li sang som tum latum na hi ahing tun hiti zi chun katawe na so pahi boy pu khel chun kapuso in umdan jing ingi boy pu chu aso pite to kilhanto sa zatan aba na hin characters ho sa te holdo sa ding cho hile Joseph akimuin Jacob le Rachel sa pama sa paahin Joseph so pite ho pasal som ho jong akimuin aba le chi bung sungahin Benjamin jong Joseph pinpi anaw pa jong akimun Joseph so pa in sunga ain sunga thilchinga pangpa jong akimun him hiti bung som lila lisung hi iti lai pra ani kizi ham iti hele Bible hel kinane ho na say danun 1715 BC laya Joseph Egypt gampong pia vai homa anapan laya so hindi tin ana season him hoy lai muna ana so ham iti ahele hiti bung som lili sunga til so ho hi Joseph so pite kil ha zia kanan gam apat Egypt gam sunga ni edin kitsoa ahong kile ahong kit uva akinong le layo va til so ho hi ativin him aba na hen hiti bung sunga ipipitu sim kimuam iti ahele bung som lilali sunga hin Josephine adang ka khon Benjamin dip sunga ahet sa ana tusim akimon him ani na achun Josephine sung tilching pan Jacob chapate ahin nung del naw jong akimoy athum na achun Benjamin dip sunga Joseph dang ka khon silver cup akimudo dan tusim jong akimuin him ali na achun Benjamin Joseph Sodia henden ding noplo zia Juda Benjamin Kela Egypt gamasua den dia akipe do zing na jong atusim jong akimun him aba na him Bible quiz to do don inay kom na diva hin to do don but no hi mo asay pi zing lovin sa ti hoto Bible reference Bible sang kipi ho mang sa hi in hold o kom va chukile piham inasim khom divin ikitim bin him question number 1 na achun mi ho chu apo khop chi akipo divin adipo ba ni elecha humpiin ti hi kon koy koma anase ham iti ahile chang khat na lama akimuin Josephine ain sunga tilching pa koma anase him question number 2 na ahin Josephine adang ka khon chu koy dip sunga ahet pi dia thu api ham itile chang ni nalama akimuin anaw pa Benjamin dip sunga ahet pi tingin thu apin him question number 3 na ahin Josephine aso pite nung del dinga anasol chu koy ham itile chang li nalama akimuin ain sung thilchinga pangpa aso pa him question number 4 na ahin hichi khon chu kaputui don na hilaw hiza chule pun asanji hilaw ham ti hi kon koy koma anasay ham itila changa na lama akimuin Joseph in sunga tilching pain Joseph sopiti ho koma anasay him question number 5 na ahin Jacob chapaten adip sunguva ana Egypt gama ahin lepo kirucho ipiham itila changi na lama akimuin adip sunguva anakikoy sumchu ahim question number 6 nahin Joseph in sung tilching pan dangka khon kimudo na pen chu ipilo ding atiham itile sang som na lama akimuin Joseph adia so akihen den ding hitin ana season him question number 7 nahin Joseph dangka khon chu koy pen dip sunga kimudo kimudo iti ay sang som le sang na lama akimuin Benjamin dip sunga akimue question number 8 nahin dangka khon Benjamin dip sunga akimudo aso piten ipi abol vem atile sang som le sang thum nalama akimuin apon silo lung satain abot telchi uwin Egypt gamlama akinung lekit tawe question number 9 na achun Joseph so pite ahong kinung le ovasu
Joseph koma ipi anabol vem atile chang som le chang li na lama akimuin Joseph ang sunga tu lesson abo khupchi ove. Question number 10 na ahin ipidi nga thilbol hitabang pihi na bolo ham itihi kon koy koma anase ham itile Josephin asopite ho koma anase hi chang som le nga na lama akimun him Joseph koma ke ho hi kapudi nga so chang kahiu ahitai tia sei chu koi pin ham itile chang som le chang kup na lama akimuin Jacob chapa Juda ahim Question number 12 na ahin Joseph bin Juda chu iti anadon bu em itile chang som le chang sei gid lama akimuin Benjamin bo su'a dending ahi hon ki muna pa bo dending hi ti ana say pin ahi Question number 13 na chon Benjamin ha to pi na di nga Joseph koma tao pa chu koi ham itile chi hi chang som le git le chang som tum lama akimuin Juda ahi Question number 14 na ahin Benjamin anong pui law lew apaw Jacob ipiti ding ahi atiwam atile chang som tum lakat lama akimuin apaw Jacob thilote te ding ahi tina 7 he Question number 15 na chon Jacob koma Benjamin hiel dinga hung kitung do jing pa chu koi ham itila chang som tum le chang ni lama akimuin Juda ahi abana hin application jildo ding le chati ho sei pi ding rakhat na hin pathin kumtam ta zowen Joseph mangchu ahin ta asopin asopite abo novin Joseph angsunga apo khup chi un chibai abo chi ove so pi nanga dinga jong pathenin phat na koi pi so nga ha din nang ki malap hin nanga dia agon chu apha cha ahin lon pi te ding midang api theilo ding him Pathinin kilha chu Joseph adia lol na lampi chule asopite to kimoto na lampin ahin so do pin he in sunga gente na ha sat na damlo vesi na boy na za chom hos in lung hada hin azi chu hicha ko na chu pathinin ipi asai nom ham apol nom ham ti zo hol do gozon pathinin na nga tinga papin pin ahenai tu ni huwa he chi Bible quiz le Bible study anasim ho zo si anabe ho zo si Pathianin e holim pichi tauhan kakipa e amen